Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH. Hey, abusia for any adofunum akoba sunkonkoma obibia sodane da munya ebreji edwa etie Ghana wahala dwumedi ayede ebesomo ewo too much GHS so said your mama no ade chibi ayete ensemfo for na say tenti yensusu de yenyai echeso ade biara eda na ene day ensem ayede ebesomo na abusuafo sa asofofo ye bu wo mo edwojo wo matete wo mabrabo ni titunu wo mo du wo mo yafunu nam no padi amegidi yesem enkontro ne ensema efri wo mankasa emu ebanum ni nyina etuo ebetumi etwa na ene de sofo bi ena ye brim ye sibrim na ma wono a ne homwa nyina edwane na abusuafo moma yembonra ensem no emu nyame ne pabi ena wakwakwakwahye ye kintonado aya Fia Schwarzenegger sa brantie bi na otane ne namewo wo mu show wabobo na so ene na mo ha wono ne ho asem na meka wonsem beka ya abrantie yi ede bebetu dwa so wono de nyame a edi nyame no wono wonjini ndi wonji nyame endi na ne nyoma bi anaso wo hu ne se Nyankopon timi eda nyoma edi krampo ede kire wo bi se wo bi ememeka enti asofo no dwuma wo mu edi ne nyina ndo obu ne sem eye wo mo a na afa pede bi ato wo mo so na wo mo eye edi pe bibi edi nti wo hu ni say ye adwuma krampo ana say ye ade a wo ho no because nyame na nkasa no mo di ni din enam no wo no eye tornado no wo mfa ne nya boge na ode no aye so ai wo ngini endi baako ese na eno na sofo bi kokope ne ho asem a chese abrantie bi wakwakwa hye ne nkom na wokoye no wakwaka kira abrantie yi ese wo hunu eye revelation na edi ye Nyankopon ayi ede akira no de mo 31:90 dua enkom hye bebre na ekoso ntino ne ho mo asore ye na wo so ono so wo de ne omegu akwan mo keka ne omesisi ani no keka ensem bi de kire abrantie nta so wakwakwa yesterday de wo benya kakra bi ede afri no wa na asem wo be kwakwakwa nya na nim favor bi ana so wo be ba pe na asem bi wo be fa ne se ne godfather ne bi adane da wa ba ne cha ba be bompa ye na ne wono so atimi afa kwan bi so de miano enti wo hu abrantie na chese wo ke kan seme na wo hunu sem ena sei na ekoso na sei na ekoso na chese ne krakra ene se abrantie yi wa ena wo bewo na eho na abrantie yi hwe se de ekoya wo hwe benkum hwe nifa hwe na chi hwe nchemu wo hwe chese wo hwe ba bia na emomi brefie because Nyankopon no wo mu no wo hu ne se wo nti wan hwe soro wo hwe ba bia bia yo hu se sofo ne nko na wo no obi anka no ho na ne na osoma nkrofo ne nkrofo koko brim sofo yi amuna mu wa chese wa brim no abobo na suma butu na jane de ato baby na abusuafo moma yenkonko hwe video ni ewia ye to aso for where you go for where we that day my body. That thing put it, you make one stop. Oh, boss. No, why? No. If you fear and panic, you put to me. You fool. I tell you something. You fool. Oh, why? No. Why? You be prophet for where? Wait. Why this early morning? No, why for? Stop. You fool. Oh, why this early morning you go put trident for my thought? No, stop. You be prophet for where? Stop. No, make us stop waiting. Stop. You know me. abusuafo so we de wa hunu ene ye sibrim abrantie yi ankasa ne asumbo no ye born left right center ye born ko ba bia na nyame nka bibia nkyere wa akokọ ka se nyame aka bibia kyere wa yedem na abrantie so se nyame na aka kyere no memeka ncho no so wo be de wa hunu se nyame na wunji ni ndi ade tie ni bare no asem mpo ewie na wo ka wie na ne hunu se enye nyansasem ma wa watu atene wo ba bi wo no de wo hunu se fear and panic and or they better so
no petutututu di ewi ewuo baba be cheche no kon abra won ka bi nhemu won kon ko pesi kangu na account mu na wodi owuo baba to no so ama wo benante ababa be dwene se so for yi si mi be wuo enti ene de na meye na wodi adwendwen sa na afi ka bono na eno ano na afi ni nkom sha wo sha na bam se ye ka sampa ye tornado ebewo no wawu na ne ya yende ya bona ba so anase waje high enti ene wan fa nche no wa brim ye papa ya bruna nkasa na video yi call viral wo social media na Ghana for say wa ya de papa se ni e de ye e di for trufo wo mayi mu anka wo mu a wo mu behu wo mu bobre wo mu gina bre wo mayi mu ye jeja wo mu ama wo mu sori am ene mehu sei ena ama me na eyo ena papa na eyo ena nyankopon ya kire me say next year wo bewu we ya poison wo we ya yo say sa no mo de tete abusuamu no mo de senkrofo abrabom na omo de hu ahye enkrofo mu na afa hu na nkampo no ekunipa no afri asase so ebi krampa na nipa no po ne mre enya enso ye ento omo ne se de abrantie na ye no eye ne kwanso ano ne se ye brima so fo binum se ya eno ano no sa enkomfun enkomtro enkomtantan ana enoma ense enfoto na omo de wo enyankopon aye wo mo eni so ade anasem omo de nyankopon aye atade hye wo mo enkatanim de akata wo men enso omo di bone de afa hu no wo mo ebeje binum se da bi abrantie no wanya ade se oye wonyame nipa na se nyame na aka asem na kire no na wo baba be kan wo de at least unji nyame ndi na wo hu se an wo mfiri nyame a do be kan na se wa kan wie eno se mi de Yesu moja etwem wa po ba bi afa na wa ye de watu atene na bra wo kwakoburu ni de eden na wo benya ede afrimte wuni hu no se de abrante ne ye se wo ten nsa e wo nyankop nyame nipa so no Bible crampo esin touch not my anointing and do my prophet no harm enti so watene ne nsa kwampo wo nyame di for so no eye asem kase de ema no enti do ye no wo betinya se nya no me kwampo wo ho nti wanye ade ebinum so ebo ne se eje na baba se de ye ne de enu anu no se emema nyina na se ma sorem ejina ma ye hye nkom na se wo mu ne se eye hu ne do tom so na nkom betinya brim wo mu a anka ebema enuoma ekọ ana se nkomhye na owo nkomhye no kan nyina eto ebetumi etwa na mama yenkokin kan adwenkyerɛ mienu miense bia ebinom etro ede eba ye no yenia abu al-Hassan ode eba was said that was the best thing he did. Yes, good one them. These so-called prophets are disturbing. Why didn't the prophet see the coming of coronavirus or the antidote to the pandemic, but rather see someone dead? This is stupidity. They should be beaten like this. Also, Edian was saying, "Pan, the branch and the end, no point so brima we brim no ebema yes no maybe na one no na ama na higher atete e free na ni so wo muntimi hu nyankopon ntimi nya nche omo ebra coronavirus ebe pio mamu anase edra ye betimi ayem e de si yare yi ano akwan na so owo de bia wo mu hu owo de bia wo mu hu owo enso so de ya de pam ana de betimi aboa ama o me yakoso de eno de enya de se wo mu ehu nti de o ye ndem eye no kwan so ano no we ebe ma wo mu any other hope Mawu Doris Kekeli and so ode ever you said you have done well. All they know is to predict who will die today or tomorrow, but they are not able to predict anything. They are not able to predict anything. Coronavirus is killing people, but they can't see any cure for it. God bless you, Pa, for doing that. Next time they will know how to talk. Samuel and so ode ever was him. For saying there is no power in Jesus is very dangerous for your life, and praying that God have mercy on you. On so on them a tornado name sama wa kan yes on jindi say nyame e wo hono ma na say nyame oni tumi bia e wa asase so no e na brante no so a question e wo ho ni say e no crampo no e ye o how kase e de ma brante no na brabo na won sere e nyame ho bone fefi because e betimi ye dangerous e de amana brabo ye nua e ye quest edia wode eba or sing lamentation. Why this? You shall surely reap what you sow.
touch not my anointing and do my prophet no harm. Said he did can kind of no so dear and no say there be lamentation cry there sansom way baba to eja and I said Yankopon so aka wo Bible mu incidenti and was a branch and would this ejumanu. Yen ya bin so edo de bani din enkan was face tag or see face tag. These people there, they use God's name in vain, and nobody can stop them. It's good, pan. But wait, what of those who are doing occult and occult grandmasters? We should be beating them like this. On also so no. Pretender young Edward they ever or say this goes to Tornado. Please don't make that statement again that Jesus Christ is not Rome. If you will not regret it very badly. And also so Edia what they ever no. Elvis J Edward they ever say this one of the fruit is so-called common sense family which Tornado is a member. And also so Edia no. Rosita Edward they ever was say Jesus is real, so real, take it or leave it. Christ is real, so please change your mindset of that. So Edward they ever say so the prophet didn't see the slap coming for him in the morning. Oh prophet, what trepa anyone also so Edward say and what me ehunu say Yankopon ebekum obi ba nipa ne ma ne muso a asotro eba no so for eno de Yankopon antimi anyi ankyere we die ano papa hoti ayede ama we ebema woni ada wonu su eyiem so do yefunu enene ma wo be ye steady ewo ehonu abusua ne ye ene eye behavior na esu ene ban a abrantie no wodan na die ena me nkomhya wo bi ehye no eye ne kwan so ano ebinum susu se ye de sei edi asofofo na ebeboa amasa enkomtro no wo mu yefun mo de nam no wo mu eje ebinum so hu ne se Nyankopon kra aka wo Bible mu anase wo Bible mu se yemfa yensa enka nyame difo anase nyame akoa enti no se wode ato ne ho so ye nyame di panko ade wode wonsa ka na obenya ho asotwe ne ti di abrante ne ye no enye ne kwan so no sen ena wo fie wo nso wo hu no esi efa for wade nkyere no ebra wo tuma GH your comment section se won subscribe ya message se wo be ebie mo nso so like videos me abel no so say they upload the videos bi anso so wait me enya notification na follow your Instagram @tumagh_ na ebie mo nso so no for wade nkyere no etu edwana enrepem no making kind ede amama ha na edi dwumedie no ebesi dasa na yebesa na hia.